tunaishi kwa imani, sio kwa kuona. Maana ni kusema vitu venye macho yetu inaweza tuonesha, vitu venye maisha inaweza tuonesha, vitu venye mawazo yetu inaweza tuonesha. Kama imani haivituoneshi, maana hatuishi kufuatana na vile vitu. Ukiona maisha yako haiko sawa, unaangalia imani yako inakuambia nini. Imani yako ikikwambia kuwa maisha yako iko sawa, wakati unaona maisha yako haiko sawa, tembea mwa hiyo njia ya imani, hapana kwa hiyo njia ambayo uko naona. Unajua tatizo yenye uko nayo ni wakati unaona maisha inakwambia haiko sawa, kisha unabakilia kuangalia jinsi maisha yako haiko sawa na ndio unatembea vile. Lakini Biblia inasema hatuishi kwa kuona, tunaishi kwa imani. Maana ni kusema kitu kenye tunaweza jitamkia ni kile kitu kenye imani inatuambia, hapana kile kenye maisha inatuambia. Kwa hiyo ujifunze kujitamkia vile vitu vyenye imani inakuambia, hapana vitu vyenye maisha inakuonesha. Maisha inaweza kuonesha uwezi, maisha inaweza kuonesha utashindwa, maisha inaweza kuonesha utaenda mbele, lakini imani ikikuonesha kama utaenda mbele, utashinda, wewe uko na nguvu. Mtu wa Mungu, tamka vile vitu vyenye imani iko nakuambia, hapana vile vyenye maisha iko nakuonesha. Mungu akusaidie.